Ari penemu telepon. Penemu telepon Alexander Graham Bell. Wah, ari penemu blender sahabat. Bapak urang. Ngisi dulu TTS. Wah, teka-teki silang. Lain. Naon? Tukang tipu sekolah. 16 mendatar, 17 menurun. Jawab. Sun, ada pertanyaan. Ari penemu lampu sah. Penemu lampu Thomas Alva Edison. Nah, iya. Ari penemu kipas angin sahabat. Bapak urang. Sun, Ari penemu telepon. Penemu telepon Alexander Graham Bell. Wah, Ari penemu blender sahabat. Bapak urang. Sun, penemu dinamit. Dinamit Alfred Nobel. Nanya wae tuh. Wah, deui penemu Mexico. Bapak urang. Ah, dipikir-pikir hayo bapak mana. Emang bapak mana teh saha? Tukang barbek. Aing atuh sagara nemu